ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kidikot jengka sunjuk kinonya taksi sorbat kapsor dalam kemat dua pins kem euroi bat kintubru naga Jets 24/7 dalam kemat dua samla pins kem euria kilalit ban khang talai ka office trekam jengka rapido hamal ki Shillong haka atrik unaitung arajar pausau kajinek khang talai ka office trekam jengka rapido kolong halo gajing keno baka company rapido ko trekam BA nyapok kaniga jela klaim ka license ka babiang dak bakeni no ek pelang ja jang try jela kibloyo license kum ke aggregator ban kamai dak bakit ikinong le jinglet Shillong ba kiwi ki jaka jong ka jela embarrassment to the government ba kita punya biar madan di ban le ni kam ba kami na pri kata ada government of consumer responsibility mana tu minta dan di kota bala isu na disiru ba di ban ship action di kita bala on register dan minta dile ke bansing ha ban wajib masuk bi ha kita punya pangan warna ni bangan train ni kam ba hamde ka ko menteri asun kita kata hamde ngamdal ni against YPA masuk dari employment opportunity YP nuan video train Mereka bantrai komdei tu bah pintrai dah kanti komdei kan, trai mereka dah kanti komdei kan. Pasukan ni, kerana pensiun pangkat jangan beri nanti kalau di society mau jadi beri wanita kata maksudnya kita komplain siapa ni. Kan komplain, ngem komplain siapa company kada iu company kamdei halo orang itu company jong ni. Komplain ni, kan komplain jong ni, mula komplain seperti tak nak kapor support, bak bangis smart tu ini pudin, minta jalan tu ini pudin, no. Mobil pimpak iu kita license, punya kamai kunjung ni kamnong fair ni. But on top of that, guru masuk pun mention dia on top of that kalau bah beli lahir license dia pun prosedur jangka direction by air department. Jadi mobil bah kunjung follow. They just create unequal competition ni. Mafia film kami yang permit film kami yang police verification ni. What bangi pa ni? Ano? Kita nak jadi unfair. Ya kumengi yang di startup naga. Local startup punya department kan aila ini kalau masuk nya dan direct ini ya sudah untuk jepit es pada license jadi kadang-kadang ini disebut ini kalau apa yang diawak akan dibuat setelah ada flight akan diapakan ini flight kok HNC kan flight HNC dulu apa kita bersebar bagi HNC kai kita mesti ya kita sebab beliau lomba kita main dari HNC dulu bersebar company Shopee ini sebab ini company saya ngasih punya ini datang dari sana kan dom operasi company operasi rumah tangga kalau dia plus kan artikel ujung nak ada bisi address itu ada SP traffic SP video mungkin di mana activity ada sistem ada itu mau sebab masuk apa dengan saya selain itu kita bahasanya bahasa sampai apa mau sebab itu waktu pasti banyak ini tadi kalau kita kamu tahu sudah sesuai kata ini kata ini kalau mau karena ini apa ini belum kan kesusahan itu belum ada kalau mau kita belum mau jalan ya kalau kita belum jalan jauh pasang kiwa ini berapa hari sama ini berapa lagi kita dapat jadi sudah dapat ini kayak itu ini kamu kini sah ini nak baik dunia atau kaya harus kini sah dan yang keren cuma ini untuk proses kita ini juga ini
mau mesin, nah itu makanya nggak kami jam. Ada ini acara mesin itu tapi tidak harus dijelaskan kesana kan. Jadi lagi mati ini lepas ada di sana. Ini prakasi dia kami anak. Mau tahu lebih ya? Jungwan jungi habiti minta kasih kalau ba ini kunci aggregator kita dan license tentang ka pun ayu kan ka pun susi ini ba in hapan ya compete ba ini ki aggregator kita mendan ya license tentang itu kita de gajungwan jungi ru kambe ba ngisuan hakdak kita si Maria ka license yo ilayo na du April last year. Yang itu punya license satu mentaro kita operate illegally di Amerika state jungi. Ke Indonesia ya ki complain atas bila apa jadi transport minister ibade deputy chief minister ibade sio Balangdar ibade ru transport minister bila apa nado October last year. Dia tu mentaro ngai ba kimpat shim action adu mentagi siru jendap sistem. Ke kunci startup local startup ni sham jinjin jarba banyak compete begini ki illegal aggregator kawai kaba jinjin jarba ini kalong ba maki ki lalong ba yo advantage nomor ba adu menta ya ki riders baki verify maki long baki plug maki kim jupan ya ki permit ne kim jupan ki police verification nomor ba kini ki long concern ba nomor ba permit kim contribute ya ka revenue jong state ba police verification kim perkhat ya ka safety jong kita ba bukan kami ni te kum bakalong mentasi nga pila ba lakhang kerja ya ni ka office te nga try kani ka message untuk ba ka rapido kum bakalong menta ka office kala shutdown te menta nga kerpat ya kita ba kim situ nama ba kajungwan jeniru kalong si benta banwara ya ka safety hak bede ba ka lake kawan te makarparu ya ki riders dak basnuret makarpat iki ba baru hi udan la ka hok ban kamay henre ban kamay pinang ka banek ka lenti ka badai marbo nang ni gidi ba ni paran nongnya taxi nongnya asaka kiniru ki kamay henre pat ki kamay dak hok kisil ya ki tax bat kunta te mangiru kumpi aggregator umde bengis kamay ida sio dikilang ida ya haban develop and ya various procedures benyo ekani license sendiri ladang yo license kanlong kumni te rakta ajor kumiki local startup ba kajung slam jongaru banwan hangni banwan mentaro jing syang ampua mar kum entrepreneur ngasubit ban le ni ki kam na marba kamde ka kam jungi as an entrepreneur ni ban terkhat ya ka business aspect henry menta ngala subun kam tang ban lech ki department repair bani tendu iki he soka repair but how bakut kasi na banwan hangni kalong ka jungi ara ya ka government ba mengingin haban wan gumne te ngamtep nakada yu de kisnam bagi mission action yo le si kumba kadang na jingong ba yo kadang ka under the table transaction kumba ka di accusation na ki bun balang te ngaru ngasi wan lang ka jimu tukat dan under the table transaction na ki concern individuals officers na ki minister whatever ka government kamle habi de bikni illegal gitu nama kami tak ba ini ki local startup nomor kawai ru ni bersitu ba lada kumangi ki local startup lada pi le siang kumne lada ngi dismantle ya ka operation ngi dismantle ya kanika startup jangi manuban ban replace kini ki company ki ba provide ini service nomor lai kumbakalong haki Islam ki ba ada swa hakan mau kapor ba uap jungi dangdan under development hakan mau ba kadang ka jing wen ne hakani ka jela jungi hendrai par hatu kapor na iba nakaliang ka government ru ka long helpless hakabidi bat ka jing bomdon ki local startup lagi company ki ban replace ki company na ba te haba menta bikla dan kumangi teni right ru nga prinslo ki nomor na tip bagi dan apa ka jing jinjar ban nomor ba kajing ailat ban ran ni illegal aggregator te nga I mean same ban nga
na terkuat iki any right over kemde gi bakin kinja ne kin dam khmat ini company na ba namar habaya habangaya krem ba ni yang ba ngaru namar jingsha i day anong ni parlok ni junga nga stena ba i tangba nakaliang jugiru ngastu ba iwandu de nakabita ka job opportunities na ba kapila ka iwan hangni dengan lai krem ba i nakaliang jugiru yung amdon authority na magtip ye habede ta ba ka de jingsha i mari kani whole operation i control na bar tiang amdan e persya i ne ya ke bi tre ngre nga shu long persya tang ya kani ka company na ka liang jungi long hi ban ya kran ba ban li ma ya kata ka license madu minta te dipadan ya license bakura abi di bakani na marba simba kimde hi ki ma ki riders jong gadgets ngamdan hak na ngamdan authority ngre nga shu turpa de ki ho didan ya ka bantamay ngre bantamay didan na kalimpide kami ba pin long honor dinan nga dinsya nga lakon la asin ki banyak kran ngre kam la ban toy si ngre hadu mentaru ngadang ya wer hi ki bikin wan ni kran ngastu ka jimi gede abide pa permit ngre ni ila banyak kran la dan ya syong in ya wa ya solution de nga kerpa de ki ba yele ban le be ga ko bade gen long nai le ni kam ki ba la on ra ka jim sa ye ni na kaleng ga jongiru ho kamu kan ka patai kam jam mo sama pi dan kam sim na penuh kalat kan kamai ka ji ani kustoring an sim kali senjam sim ban kamai da ka saka mo ho chimri ni pet kumni ya kan abun join ha nu rapido mo ya dan pik nurut video di company pun apa ni kalau ulang nujung lokal agregator jet 24/7 udan ini right idan ini dikasih jong kalau di kamram juni mungkin piu mungkin pakasi jong ini yang asal di mana pak nanti ingin pak menteri itu kata begitu beringin awak ingin menteri pun sudah kamsi ini mana pak pada kalian jong ini apa itu September ada apply akan sinjuk jong ini dapat file dekat RTI cakap KCDC dulu agregator mana sebar bagi HDC ke training lesson. Pagka jubak ko bangyo kalau ba na HDC kimpat training lesson yo ululu agregator mas ba. Tegamut ulu rapido hado menta ukunyo training lesson. Tegamut operations ni po access kalau bi. Tegamut abumyo training lesson tu umyo ru yak ta itu na department na sarkar. Tegamut hado menta operations kalau ba operate akan ti bandi. Tegamut ani wan humiru bali ba kalau la sukya. Ni sukyar lam takil ki rider je rapido by bro sara ki ya ars ko mo ndre mentenduk di community ko udon Jackson ko sagan udon ini rai join na kinienti on ni prakasi na jong ini empram prakasi ini untuk na ba mo di ba train ti mo ran ka jaka tidak isi kila unon train yarap ni Jackson ko sagan na ini rai kano gaje kan ti prakasi tin kinam kinam kam su na ba di kapita teman tangi man huni yang ano asma bakla laban aja saya yang ikut Islam sabli saran ini bang kan buat ni yang beraju yang tapi kiri kan yang kita akan ngam saya yang kan asal ini yang lain ada saya dari mana